ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kahnyot Youth Council sengkemi hakanok sengi jangka khalai trik juliu arajar phosau klapap yang salai ngut kisamla kebel imkirni hakajing di drug penyok jing sumar haka Alive Again Foundation ke Rehabilitation Center keberan hakajela Assam. Hakajekran bujaran sekretari jangka HYC ba Isaac W Besayamot ulong naduk ka atrik ujemang arajar phosau belapen benai ka thama persha drug keseng klem shong that klalit chakeleng jaka taman khenra ne thang yo drug hadim lakurup na kinong di drug henre keseng kelas neng lakrau bala paru ikini kisamla Shaki Rehabilitation Center hadim bala aji menjur na ki bahinga sem jong kini kisamla kini gede ke wat kwa pra bat kumbar pasangut keseng kelapa iki samla bela imkirni hau drug bela cha sumar hagani Rehabilitation Center keberan ha Assam kena bikin yo ikijing im kebatamai